Udah kemana sih Pak? Bu istri mahnya mau pembuka. Itu pastikan Kak, ibu bapak. Ayo, kenalkan. Ya lah, orang Bambang itu ya. Mantap ya. Alam Cilok. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang Ading. Halo, senap. Semoga dihaturannya ibu bapak biasa nyalikan bayar tempat atau para kos di sayogikeun dibantos saya tadi informasikan mungkin di acara wedding organizer. Sekaligus syukurinya kedudukan keluarga besar nanti calon pengantin istri. Semoga kedua keluarga besar dihadirakan sebenarnya linggih nyalikan tempat anu para kos di sayogikeun. Daripada wanita kursi biasa diisi baik diutamikan ke para sesepuh disebut bagi ke keluarga besar nanti calon pengantin pernikahan. Semoga ibu bapak nusanesna biasa majembai nyalikan tempat anu para tos disayogikeun. Kumargi bagina insyaallah rangkaian acara sekedap dibaris bari dikau kita. Begitu panginten simkuring nyungkeun bantosan kali kerjasama. Seraba rangkaian acara akad pernikahan berlangsung bari sang dilaksanakeun dina kayaan lancar kali hikmat. Begitu panginten kemargi oge dina waktos urang sami-sami nyaksani rangkaian acara akad pernikahan. Ibu bapak tiasa calik tumanina di tempat calikna anu para tos disayogikeun. Terkhusus ke keluarga besar di calon pengantin pambeget, oge ti keluarga besar calon pengantin istri, undungna ka urang sadaya pambeget mangga dihaturan wae ibu bapak, sebenarnya tiasa milarian tempat saling sewang-sewangan, keluarga pambeget acara rangkaian akad pernikahan sakali disipun informasikeun bari sing dilaksanakeun dina kayaan lancar kali hikmat. Salah jelas sendiri
informasi ke Ibu Bapak keluarga besar di kedua mempelai selama rangkaian acara akan pernikahan berlangsung. Simpul informasi ke anu nyata alat komunikasi handphone semoga biasa disilentkeun. Lanjut panjatan segala rupi hal aktivitasnya biasa dihentikan sementawis. Kalau oke pengintan ke Ibu Bapak di nyanak kurang kali semoga biasa dibuka selama rangkaian acara akan pernikahan berlangsung supados itu ribut. Untuk orang sami-sami yang serangkaian acara akan pertikahan di kedua mempelai dina kayaan Husnul kali Jumat. Mantep Mantepnya untuk dia teh. oh rugi weh teh teh. Ya Bapak Ibu keluarga sadaya juga peramposan acara orang sami-sami kawitan. Kalian dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna, ka para keluargina, uhuni ka urang sadaya salaku umat anu dikahin zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak keluarga sadaya, sakajan tapangkeun simkuring Helmi Syahril, nulis beunutun lakuan mangsunan di acara, ngawakayan da asmana sadibul maksad, ngahatur dukun kana kasupinganna, hapunten wa tabutunna illa wa antum muslimun. Sakajana hormatkeun simkuring keluarga besar Tisawan Panganten istri anu jana asma keluarga besar Bapak Yayan Hadiah dan Ibu Ade Sumartin Operator Suki di Patempatan. Hormatkeun simkuring keluarga besar Tisawan Panganten Pamengget anu jana asma keluarga besar Bapak Syamsuddin kali Ibu Mara Almarhumah Operator Suki di Patempatan. Hormatkeun simkuring ka para sepuh bini sepuh pupuh ieu negeri dan kalakung anu simkuring dihormat ka para tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Kami dokumentasikan baik hari bahagia